Чавашла чуна бурза тивмелле сыва илемлі булаган зен, шағужырақ хызыне чынжан артистладыца курагана теліндереген зен пулдарулық тубы живе. Хыбар издательство шурженеше минжи шамрыксен хажа жепужар заяна поэзия батля шулран жол ытларақ конкурсанда омарду тебеліне илердей. Кыжалки тербулуда шүлі шайра иртірі. Батыла кашненжех чыва журналистикин историинже бір пілдерішлі пулума қалылашы. Халхинже поэзия уявне шак тапқырда иртерниде ағалден мар. Пиндеді ғыржы шерін бішіміз жолда чаваш енре хыбар, унчуне ол канаш ятпадуқ садыны әшченізен бұжарев бет, тада чаваш кенеге издательствен әшченізен бұжарев бет, чаваш енре журналистенбе писательзен пірлежеве ергеленет. Шағындан ба қыжал шыр жол жейдет. Шақ сумлы юбилея халаллаза и бір писательзен союзы бе пірле поэзия баттылне ергелестерімір. Манын чуным чунатланчыр. Тем шеклері кымыла, чигешпек, вәжет маншанчы, шүлеледе, малала. Омырдыва келнезем хушынже шулзерене худшынаган земде, шенешін земде бур. Тыван литературы рихайлав зембе хавгаланаган, чунра капланны шуғышызене хыземде, ерген хучине кужараган студентсем, врендеген зем, тивешлі канури хастарзем житне уява. Татьяна Николаева замахран, шубашкара хузанданах шуладухна. Аслыра хизем хушынже, падриелдер генже пурнаган утмылзагыр жылды Галина Солдатова. Шамрыксен хажаджибе таванлашсақ шитременде. Шаккаларым перенгеле сукмак хывнырамба ширем жылда иртре. Тет конкурса икемеш худ килнескер. Кажетне буланы бегінамар, шағында кажетра ішлегенсен бе, кужа ғужынтырса калаш недеміне дырад. Шамбада соввизене де бірдак міндуза келдем, бірензе келдем. Хамыр жалқатшын, Валерий Раштавын соввине. Ондан хал хивығытра шар операции бұрад. Мише аннен күшіл юхмаш шиысывы, шамна қалаза бара шуғыш бұр. Ондан халхи ажазым, пұрде халхи вғытра телейлі візем. Пирім вғытри ажалық, тада ұрықла бұлны шағын бада ебі, хамын вғытри ажалық шинжен қалаза барашын. Падриел жерінженех шитнете бір конкурсант Майя Селензеева. Нумай булмаш унын пірреміш кенеги бюджетлензе духна. Пулдарулық ымырдывне девыл, хый хайланы сывызембе гилне. Эбе сыр шүлінче, пирінч ваш республикинче, паттыр херзен, херен пурнышне сынарларын призовевал, вун ултраче зунчухне. Тада чаун бегех ача шулдалыкне халласа, был казагурас келет ачалыха. Ну, это савамзем тада калек хамыр Чуваш республики бе, Чувашлых па жығыны савамземех. Шубашкар дарахинже пурнаган Алина Николаева конкурса хадерлензе шыр живырмазары шталанна. Хаклаган умне пірдухны май, Чуваш халыхин тараватлых неде, юра дажыре осталых неде кыдарца барастеневал. Омырдыва шем ебех щитня. Мургаш тарахинже Катькас ял библиотекинже ширим жулаяғын ішлеген Анжелика Угарова сыва илемлі булаза муниципалитет шайынже пірремар малды вырына тұқса баларына. Халхинже пулдарулық ревайне республикари конкурсра дереслезе бұғастене. Чигерлі хушынасы бүлдерім. Поетсембе балажасы живых рахынзе, бірбірне бұрасы. Эме телевизембе положасы. Конкурсра тубыжаганзем перинченде прима турда алста. Кашни духмасырень хыжыбери сыва демине гынамар, тумне де улыштар забыджа. Вунбер конкурсант иги ушкына байланза дубышре. Візене сталыхне курза геленме тембек кымылы бульджы булинде, ерге дырық тапқырдан тапқыра гушны жухне, перер худшынаган басы в булашма тивря. Батыла келнезень малалы жыбине тюрезем датса баджеш. Омырдыва хаклаганзем хушынже ялан келех ширавжы зем, артисем, конкурса ергелегензем. Батыла худшынаганзем, чи малдан хыюзырын келіне болзасын күнда шак конкурса. Панхигун візем ондолза, талбынза келейші. Візен чынақта эбір чываш челхіне юрадат бір, чываш литературе бе эбір туслы бұрынат бір дезекалас келейд. Шак пересавындарат, эпин малалада хамыр тыван челхіне эбір юратсадыр бір, он вилімзірлігі бірге калашы бір. Вишімаш хучен иртне
путне поэзия батлен жіндеру жиятне тюрезем пір жуғышлым булза Чуваш патшалық университетін жевренеген Анастасия Сидоровна баджеш. Конкурс равал хай жирносова зембеде балаштарджа. Хаваслы кымылба, варанар кашни ир. Таврара хужаландар, ялан, шуда мир. Тыван халық классигізін хайлавызыне де вулаза, артистла чуна жүжендермелі сынарлаза баджа. Шамрыксын хажаджа республикара дұқсадыраган чипызык тирашлы кыларым. Бұл бұжарзаяны батылда шулранжулва елзе, адаланза бұраса шанашы конкурса ергелегензем. Чываш еңгаларым валли Алиса Александрова, Михаил Солин.